U jednom malom selu seljak je imao predivnog konja kojeg je volio više od svega. Svi su mu govorili da ga proda, ali on je uvijek odgovarao. Ovaj konj mi je prijatelj, ne bih ga mogao prodati. Jednog jutra konj je nestao iz štale. Seljani su došli i rekli: Izgubio si svog konja. Fino smo ti govorili da ga prodaš, bar bi nešto imao. Sad nemaš ništa. Kakva nesreća. Starac je pomno slušao i mirno odgovorio: Možda je nesreća, možda nije. Vrijeme će pokazati. Nekoliko dana kasnije konj se vratio, dovodeći sa sobom čitavo krdo divljih konja. Seljani su uzbuđeno govorili: Kakva sreća, sada si bogat. Starac je opet odgovorio: Možda je sreća, možda nije. Vrijeme će pokazati. Njegov sin je pokušao ukrotiti jednog od divljih konja, ali je pao i slomio nogu. Seljani su odmah odlučili da mu prkose i rekli: Čitavo krdo, a nikakve koristi. Kakva nesreća. Tvoj sin sada neće moći raditi. Starac je opet mirno i staložno odgovorio: Možda je sreća, možda nije. Vrijeme će pokazati. Ubrzo nakon toga u selo su došli kraljevi vojnici i odvodili mladiće u rat. Ali starčev sin, zbog slomljene noge, ostao je kod kuće. Seljani su mu zavidjeli i srdito govorili: Kakva sreća. Tvoj sin je pošteđen. Kakva sreća. A starac je samo slegnuo ramenima i rekao: Možda je sreća, možda nije. Vrijeme će pokazati. Poruka priče. Ova priča nas uči strpljenju i mudrosti u suočavanju s promjenama u životu. Ono što u početku izgleda kao nesreća može kasnije donijeti blagoslov, a ono što smatramo srećom može imati skrivene posljedice. Ne sudi prebrzo. Životne situacije se mijenjaju i ono što sada izgleda loše može se pokazati dobrim. Prihvati život kakav jest. Umjesto da očajavamo nad gubicima ili se previše vežemo za uspjeh, trebamo zadržati unutarnji mir. Sreća i nesreća su relativni pojmovi. Ne postoji apsolutno dobra ili loša situacija, već samo naše tumačenje događaja. Prava mudrost leži u tome da prihvatimo život sa svim njegovim usponima i padovima, jer ono što danas vidimo kao gubitak, sutra može postati naš najveći dobitak.